kajongi yaki kertong kiba kongres kalabo na kalian kajongaru na batu mudisik Sdang yang awas kasil na laban penito hakin ngapo bangaru ngade official candidate ubangan sialai na ramrai konstituensi bangawen na kotlang ro yaki riu ramba yaki mam kami yaki kun sama idon hangno ro ya lablam ya keseng kongres ba alam ke kersan ro yang disik Sdang balang kom official candidate na kalian jong keseng kongres kublai saja mo ya kapol bakal jong pi kublai sibun kublai sibun babar kelayo aban pensai na kebentang itu kimat rekam jongka kongres kantam na kebentang bapila penito ya ukur tong jongka kongres jongka Nongstoin konstitusi hangi kipat ba surat sewai ki kam no kam kami kam football ki kam kuai ya kam konstitusi itu mendengar sampai kenal te wasue ba ngayong pekat ba na keteng ya ba jenis makam mo te ngayong baduk banya punya ka distrik konsul ana po jela jeni te ko pai ba pekat petum syam ba sa pekat uson na kita kenika dipercaya jadi babor Kabaning kong ngapen pau kajing sngongu ayog lay ubayalam yangi kong de kabangilong bangendon hagene ke jaga bangin yo ru ya kabet kabakot kabaknya nyai kublai pi ki pranong chong yo ki baya kamai ki baya keji hagene ke yo Nongstoin ai kublai yi chairman ni bapnya ya ka parti ke chongi hagene ke por I kublai ba direct I president jongga Nongstoin block congress committee I kublai ya ba ya bor manding longlang I candidate badon bulam jongga ramrai constituency I kublai ba GNS marthong I candidate badon bulam jongga Nongstoin constituency I kublai ki pranong tre jongga party congress ke jongi nagri Nongstoin constituency Balabiran lagi pat kipara constituency kibang marajan chong West Kazil district ke jongi perlu biye jagir kepor nganom kwa banshim igapor ga bikin kerupang ya ke jongpi hagabiya dai barkam kai khabar ga jongpi hagin ge yo new Nongstoin kay kapag ako aban pinlay katto kadni tiligi points kibaya day bakini ke por kapag kirpang chong constituency ke chongi chong ganiga chong baro artli ki district council ke kazi hala autonomous district council ke chante hal kaban ye kindo ye election MDC hagini ke dai kaban sowan perlobiye nagaliang chong ka party congress nila feel ye katto katnetli ki constituency habaro artli ki district council perlobiye barangkali ke por governmenta ni kom ka block congress committee Hadien bingilayo ban penyo yo candidate ke chongi nagari ka constituency kabangidan ikwa ban penhi sepiu pai ba chong ka Nongstoin constituency perlobiye ikom ka party